Илоны компани ангараглуу төрүүлээ явж байгаа юм чинь. Тэгэд хэний өмч болох юм? Америкийнх юм уу? SpaceX-ийнх юм уу? Тэ? Тэндээ засаглал яаж явах юм? Хот улс төр гих мэдчихнэ. Илон бас өмнө юу дурдсан бэ гэх юм бол засаглал дээр надад хэд хэдэн санаа байгаа. Тэ? Одоо төсөөлөө үстэй ангараглуу яваад Монголын арчилсан нам уу, ардын нам явцсан гэж бодлоо. Тэгээ шууд ангарагийн тэр илсэн дуусч магадгүй шүү дээ. Манай ардын нам тийш очиж байна л та. Илон Маск бид нэр хизээ Марс явах юм. Марсад хизээ хот баригдах юм. Хин төрүүлж явах юм. Тэгээ Марс дээрээ хот гих мэтчлэн одоо ерөөдөө бид нар дэлхий дээр амьдрахгүй юм байна. Марс дээр бас амьдрах юм байна. Эний тухай өчтөр Elon Starbase, SpaceX-ийн төв дээр нь солиотой ярилцсан өгсөн. Сонсцгоо. Энэ урт хугацааны контент. Өнөөдөр замын төвшлийн дунд хэдүүлээ хамт тий. Olympus Mons цаана уулна тий. So go with this little video here. This is how it started off with basically nothing. So Starbase started off as basically a sandbar. Тэгээ зүгээр юм элсэн дээрээ барьцсан нэг жижигхэн юу байсан төслийн газар тий 2019 он Starbase. With nothing. Эцхан юу ч байгаа гэж. За одоо яатсан бэ? Even those little things we built obviously. Гүлэв шиг юм жижигхэн байна. Хуучны анхны Starship. That's the original sort of Mad Max rocket. This is where you discover lighting is very important for that Mad Max rocket. So yeah, not that long ago, there was basically nothing here. And in the space of about 5 or 6 years, thanks to the incredible work of the SpaceX team, we've built a small city. Тэгээд 5-6 жилийн дотор нэг хот байгуулагдсан гэж байгаа. За тэгээд таад мэдэх хүн бол тий Монгол ч гэсэн Starlink байгаа. Миний хэдэн найзууд Starlink ашигладаг. Ирэх жилээс би өөрөө бас Starlink ашиглах болно. And we've built 2 gigantic launch pads and a gigantic rocket factory for a gigantic rocket. Тэгээ хоёр асар том пуужингийн одоо хөөрдөг газар нээсэн. Асар том пуужингийн үйлдвэр нээсэн. Яа юуны төлөө юм бэ гэх юм бол асар том пуужин үйлдвэрлэхийн тулд. The cool thing is for anyone out there who's watching this, you can actually come and visit because our entire production facility and launch site are on a public highway. So anyone who comes to South Texas can come and see the rocket pretty close up and see the factory. Anyone who's interested in seeing the largest flying object on Earth can come here anytime they want and just drive down the public highway and see it. Тэгээ Texas л өөрөө дээрээ гэж яагаад гэх юм бол шууд хурдны замаас бидний үйл ажиллагаа тэр чигтээ хардаг. А тэгээ та дэлхийн хамгийн том нисдэг тий юм хармаар байгаа юм бол Texas л өөрөө. It's pretty cool. So then we progress to where we are now. 2025 Starbase 2025. Тэнэг том үйлдвэр хардаа энэ оны ард нь байгаа background-ыг So we're now хараад. at the point where we can produce a ship roughly every 2 or 3 weeks. Wow. 7 хоног болгон нэг ийм галзуу том цамхаг шиг пуужин үйлдвэрлэж байгаа гинэ. Now, we don't always produce the ship every 2 or 3 weeks because we are making design upgrades, but ultimately we're aiming for the ability to produce 1,000 ships a year. So сонсноо. Илоны төлгөө юу юм бэ гэх юм бол жилд 1000 пуужин барих гинэ. 1000 пуужин. 3 ships a day. Авиа компаниг байхгүй болох юм байна те. Хэдүүлээ зүгээр Нью-Йоркоос ийш чинь нисмээр байгаа юм бол онгоцон дотор суухгүй зүгээр Илоны пуужин дотор суух юм байна шүү. So that's where things are now. I'm standing in that building. За яг одоо энэ байшин дотор байгаа гинэ. That's our hovercraft. Манай hovercraft гинэ. Салаад байгаа те. 1000 пуужин зааж байгаа. 1000 пуужин. 1000 хуваахан 365. Өдрийн 3 пуужин хусан. Тэгээд нэг юм хэлээ заяа. За ийм олон пуужинтай болоод ирнэ гэдэг чинь өстой сансарлуу тий хязгааргүй юм зөөх юм байна. Тэгээ хэдүүлээ сар дээр олборлт хийх юм байна. Ангараг дээр олборлт хийх юм байна. Тэгээд asteroid mining заяа. Тэ? Одоо та энийг үүсч
одоо нар энэ байна заяа. Дэлхийн энэ байна. Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune гээд тэгээ эндээс дүүрэн юу байгаа юм бэ гэх юм бол дан asteroid байгаа хгүй юу? Дан asteroid. За Mars-ийн цаана ч гэсэн бас asteroid-ууд байгаа. Тэгээ Elon Musk хизээ нэг цагт бас юу их юм бэ гэх юм бол нэг юм зоолтой заяа. Asteroid mining. Тэ? Тэгэл ерөөхдөө энэ дэлхийн янз бүрийн юм дуусна, баялаг дуусна, газар шороо дуусна, бүх юм уу бол. We're driving a booster down the road to the launch site. Хоёр цамхаг. You can see the mega bays. Энэ хүнд ерөөхдөө утахгүй нэг 5-аас 10 жилийн дараа шүү дээ. Энэ хот хэрэггүй болно заяа. Elon Musk юу хэрэгтэй болох юм бэ гэх юм бол өөрийнхөө нэг улсаа байгуулах толгойн дотор явж байгаа хаа. Тэ? Өөрийнхөө нэг жижигхэн улстай болох бодож байгаа хаа. Тэгээ нэг дампуу газраас нь худалдаа авч болно. And I said, what's cool for those out there watching this video is that you can actually just literally come here, drive down the road and see it, which is the first time in history that that's been possible. So all this cool stuff, that road on the left there, that highway is public, and you can just come here and see it, which I recommend doing. I think it's very inspiring. That's our Gigabay. Gigabay заяа энэ пуужингийн үйлдвэр ярьж байгаа хгүй. Энэ пуужингийн үйлдвэр нь энэ хэдэн давхар мэдэх үү? Ямар том агуулх вэ? We're expanding integration to produce 1,000 Starships per year. Well, yeah, that hasn't been built yet, but we're building it. Гаднаа Cybertruck магтай. Амар том бараг. Энэ юу вэ? Энэ нэг юм пууж 100 хэдэн давхар байхгүй. That is a truly enormous structure. This will be that'll be one of the biggest structures. I think by some measures the biggest structure in the world. Тэ. Ерөнхийдөө дэлхийд баригдах байгаа хамгийн том байшин болно гинэ. And it's designed for 1,000 Starships a year. We're also building a Gigabay in Florida, so we'll have 2 facilities, one in Texas and one in Florida. Florida мужид, Texas мужид аль нэг барих юм байна. It's actually difficult to gauge the size of these buildings because you need a kind of human for scale. When you see how tiny a human is next to that building, you realize just how enormous it is. So when we look at our build comparison vehicles per year, and we look at Boeing and Airbus making airplanes, Starship will be making, at some point, probably as many Starships for Mars as Boeing and Airbus make commercial airplanes. Юун зориулагдаа барьж байгаа гэх юм уу? Марста зориулаад энэ 1000 ширхэг барина гинэ. Airbus, Boeing компани хүчин чадлаас илүү давцсан пууж үйлдвэрлэх юм. Эдгээр бол дэлхий дээр нисдэг юм хийгээд байгаа шүү дээ. Elon юу гэж гэх юм бол зүгээр анхаарал юу. So this is really at a scale, an enormous scale. And each Starship will have a capability. Each Starship is bigger than a 747 or an A380. Like it's truly enormous. Тэгээд 5-10 жилийн өмнө хэдүүлээ юу кино энэ юмны тухай кино үздэг байсан шүү дээ. Эсвэл ном уншдаг байсан тий. Сансар мансрын тухай. Ганцаараа нэг хүн заяа. Энийг бодит болгож байгаа бидний нүднээр гайхалтай байгаа зү. And then in terms of Starlink satellites, тэгээ нэг сонирхолтой юм бэ гэх юм бол Elon-ы компани ангараглуу төрүүлээ явж байгаа юм чинь. Тэгэд хэний өмч болох юм? Америкийнх юм уу? SpaceX-ийнх юм уу? Тэ? Тэндээ засаглал яаж явах юм? Хот улс төр гих мэд чинь. Elon бас өмнө юу дурдсан бэ гэх юм бол засаглал дээр надад хэд хэдэн санаа байгаа. Тэ? Одоо төсөөлөө үстэй ангараглуу яваад Монголын арчилсан нам юм ардын нам явцсан гэж бодлоо. Тэгээ шууд ангарагийн тэр илсэн дуусч магадгүй шүү дээ. Манай ардын нам тийш очих юм л тэгээ. 3 satellites making on the order of 5,000 a year, maybe at some point closer to 10,000 a year. And those Starlink V3 satellites are each the size of roughly a 737. They're pretty big. That compares to the B-24 bomber in World War II. Жилд 5-аас 10,000 юм Starlink-ийн сателлит үйлдвэрлэн гинэ. Тэгээд нэг юм сателлит Boeing 737-тай ижилхэн хэмжээтэй гинөө. Ямар том юм барьдаг юм бэ юм гар тэ. Юу вэ? Now, it's манай улсын төмөр замаа шааж өгдөө тэ. Still small compared to Tesla. So, and Tesla will probably be doing double or triple that volume in the future. So it just puts things into perspective that it is actually possible to build a vast number of interplanetary starships. And even when you compare things
on the tonnage standpoint, Tesla is still, and other car companies are still building far more complex manufactured tonnage than SpaceX, which just really is a way of saying that it's very achievable. Like these numbers, while they are insanely high by traditional space standards, are achievable by humans because they have been achieved in other industries. Нүдэн жоохон гівдсэн байна те. Тэнд нэг хүнтэй маргалцсан байж магадгүй. Хөшөө. Чи маргашуулаа юу их? Таачгүй. Чи хуруугаа уншуулна. Залахгүй байна. За дарах. За. Нэгтгэс тавтах. Зуны амтлаараа жоохон амрын тэгээ буцаагаад ажилдаа орчин. Зээлээ төлнө. Тэгээ 30 настай хөвцсөн юм бол заяа. Хүү, шгүүдээ талтаа орчлоо. 20 жил нараа тэтгэвдэх юм. Хүү. Ямар сонсогч байна? Солиод байгаа зү. Би бас тийм байсан юм аа. Гэхдээ миний амьдрал минийх байх ёстой гэд би 10 жилийн өмнө шийдээд еврей хүн шиг хөрөнгөлөл үүсгээд хөрөнгө оруулалт хийгээд ирсэн. Амар хэцүү байсан. Сурж авсан юм аа би номон дотор шингээсэн, сургалт хийсэн, компани үүсгэн байгуулсан. Би энэ өвчнгоос салж чадсан. Тэ? Энэ хуруу шүү дээ. Хизээж хуруу оншигчтэй золохгүй. Never again. За чи адилхан ийм өвчнгоос салмаар байгаа юм бол зээл мэйл янз мөнгөний зовлонгоос салмаар байгаа юм бол би сургалтаа санал болгоё. Мөнгөний зовлон баяртай гэсэн сургалт. Энийн талаар дэлгэрүү мэдээлэл авмаар байгаа юм бол видеоны эцэст эргээд уулзъя. Progress is measured by the timeline to establishing a self-sustaining civilization on Mars. That's how we're gauging our progress here at Starbase. Би даасан. So with each launch, especially in the early days of Starship, each launch is about learning more and more about what's needed to make life multiplanetary and to improve Starship to the point where it can be taking ultimately hundreds of thousands, if not millions of people to Mars. Ideally, we can take anyone who wants to go to Mars and bring all of the equipment necessary to make Mars self-sustaining. Тэг 1000 ширхэг 100 м давхар байшин одоо ингээд хөөрууллаа штэ. А тэгээ тэн дотор бас нэлээд их юм зөөх боломжтой тий. Тэгээ тийшээ хот зөөхөд ямар ч асуудалгүй юм байна. Тэгээ Optimus robot тий. Easy юм биш. So Mars can grow by itself in a worst case scenario, getting to the point where the fundamental fork in the road for human destiny is where Mars can continue to grow even if the supply ships from Earth stop coming for any reason. At that point, we've achieved civilizational resilience where Mars can potentially come to the rescue of Earth if something goes wrong, or maybe Earth could come to the rescue of Mars. But having two planets that are both self-sustaining and strong, I think is going to be incredibly important for the long-term survival of civilization. Тэг ямар cool юм бэ те. Чи ханаас юм бэ? Би Mars-аас. Тэгээ хүн гэдэг амтан одоо ганцхан дэлхийнээс гаралтай биш. Mars multiplanetary. Тэгээ бид нар ерөөхдөө нөгөө evolution-ийн хувьд бол дараагийн том өсрэлт хийж байгаа шүү дээ. Тэгээд амар том өсрэлт шүү дээ те. Ганцхан одоо дэлхий дээр мөнхөрөхгүй 2, 3, 4 планетээр удахгүй те байх юм байна хэдүүлээ. А тэгээ энийг хийн ихлүүлсэн бэ гэх юм бол ганцхан нэг хүн, нэг солиотой нэг гай. Тэрний хувьцаа манай өвөөгийн өвөө эзэмшдэг байсан. Тийм учраас бид нэр удмаараа баян. Any given civilization is likely to last maybe 10 times longer, maybe much longer, if it is a multi-planet civilization than if it is a single-planet civilization. Because there's always some chance that humans could do something crazy, like World War III. Hopefully not, but it's possible. Or there could be some natural events like meteors or supervolcanoes or something that we don't expect. And then if we only have one planet, then that could be curtains. But if we've got two planets, we keep going, and then we go beyond Mars, ultimately, to maybe the asteroid belt, the moons of Jupiter, and beyond, and ultimately to other star systems. And we can be out there among the stars, making science fiction no longer fiction. So in order to achieve this goal, science fiction зүгээр science fiction байхаа болчихно, бодит болчихно те. А тэгээ Jupiter-гийн одоо тэ хэдэн Europa, Ganymede, Io, Callisto тэ амар олон сартай байхгүй юу тэ. Зарим дээр бүр ус байгаа гэж тэ. We have to make rapidly reusable rockets so that the cost per ton to Mars is as low as possible. That's essential. So for that rapidly reusable rockets, I said it's actually 4 R's. It's like a pirate. It's like rapidly reusable, reliable rockets is the key. Now we've congrats to the SpaceX team on making incredible progress on catching a giant rocket. Тэгээ юу хэрэгтэй бэ гэх юм бол хямдхан масаараа үйлдвэрлэсэн пуужин хэрэгтэй. Тэрүүгээрээ дамжуулаад юу болох юм бэ гэх юм бол юмыг сансар руу зөөхөн хямдхан хүртээмжтэй болно гэсэн үг. Энэ нь юуны суурь юм бэ гэх юм бол хүн гэдэг амтан 2 гараг дээр амтар. So it's really mind-blowing that the
SpaceX team has been able to catch the largest flying object ever made multiple times. Тэгээ олон дахин удаа Using a very novel method дэлхийн хамгийн том үлдвэрсэн объектыг тэ агаараасаа барьж авсан. of catching it out of the air with giant chopsticks. Тэгээ ер нь бас хоёр юм савхаараа бариад авсан. Тэгээ нэг өмнө би контент дээр үзүүлсэн шүү дээ. Гайхалтай шүү дээ. Юу асуулаад шүү. Хардаа тэр салхин мэтрэл муутай те 100 дагуур байшин хоп гэж бариад авсан те. Yeah, bro. I've never seen that before. Oh my god. Yo, crazy те. Crazy агаадтай. Тэгээ ингээд өдөр жилийн 1000 ширхэг те өдөр болгон ингээд хөөрөл буурал явах юм байна л та. Fucking insane. Анир 10 жилийн өмнө за эдрээ ийм болно гэх юм бол мэ гэж хэлэх байсан би тийм солиороод байгаа зайл. Тэр тасаа шат. Тасчлаа ш. Тэгээ ангарагт бас тасчих байх л та тий. Congrats again, that was an incredible achievement. So the reason we are catching it in this way, which has never been done before, is in order to make the rocket rapidly reusable. If it were to land with landing legs on a landing pad, we would then have to pick it up, stow the legs, and put it back in the launch pad. And that's quite difficult to transport such a large thing. But if we catch it with the same tower that it's used to put it in the launch mount to begin with, that is the best case outcome for rapid reuse. Тэг ягаад ийм юмыг санаачилсан бэ гэх юм бол ягаад ийм хоёр савхаараа энийг барьж байгаа юм бэ гэх юм бол ягаад гэх юм тэ хөлтэй ингээ яг ингээ буудлын шиг буудаг байсан бол буцаага тийшээ 100 хуулийн иххэн тэгээ ийм 100 давхар ийм хүнд объектыг ингээ зүүхэд амар хүндрэлтэй амар их цаг алдна. Тийм учраас анханасаа ерөөхдөө энийг зөөдөг төхөөрөмж нь юу юм бэ гэх юм бол тэр хоёр савхтай төхөөрөмж нөхгүй. Тэрэндээ ингээ бариад авчих юм бол дараагийн одоо хөөх тэ шууд бэлэн болчих гэсэн. So it literally gets caught by the same arms that placed it in the launch ring, and then it is placed back in the launch ring immediately. So in principle, the Super Heavy booster can be reflown within an hour of a landing. Газарчсныга дараа цагийн дараа буцаагаад нисэх боломжтой гэж байна. Yeah, crazy. It comes back in about 5 or 6 minutes, one way or another. And then it gets caught by the tower arms, placed back in the launch mount, and then you can refill propellant in about 30 to 40 minutes and place a ship on top of it, and in principle, refly the entire booster every hour. Maybe every 2 hours to give it a little bit of extra time. It's in the limit of rapid reuse. Тэгээд Elon юу хэлж байна гэх юм бол энэ заяа. Одоо энэ пууж байлаа гэж бодъё л та. Тэгээ нөгөө том пууж. За энэ нөгөө Starship энэ дотор нөгөө хүмүүсийн дотор сууж байгаа заяа. Тэгээ юу юм бэ гэх юм бол тэ хап гэл хөөрөөл тэгэл энэ Starship ингээ салаа явчаад ангараглуу ингээ өргөжлөөр нисэн штэ. Тэгээ энэ буцаагаа ингээ дэлхий рүү яагаад буугаад дараагийн Starship дээр нь зоогоод тэгээ 2 цагийн дараа буцаагаа нисчин гинэ гэл. Тэгэл 2 цаг болго ингээл дахин ингээ ашиглаад явах юм байна л да. Салет. And then the next thing we need to do is catch the ship too. За одоо нөгөө Starship-ыг бас бид So we haven't нар done this yet, but we will. Тэгээд энэ Starship байгаа шүү дээ. Одоо хартаа энэ том booster rocket байгаа. Энэ дээр нөгөө Starship байгаа шүү дээ. Ингээд нисээд явлаа гэж бодъё л та. Тэгээ гэл сансар руу хөөрөөл. Тэгээд ерөөдөө мэдгүй Texas-аас гэл тэгэл энэ явсаар агаал хааны газар ингээ буугаад дараагийн пуужн дээр ингээ ягаад тэгэл ер нь Нью-Йоркоос Лондон руу 30-40 минутын дотор нисчих юм байна л да. Ярмаглуу төгжирснээс за ёо Нью-Йоркоос Лондон руу нисэх нь илүү хурдан болно. Ичиж амьдраарэ тий. So that's what we hope to demonstrate later this year, maybe as soon as 2 or 3 months from now. 2-3 сарын дараа Starship-а бас барьж авах гэж оролдоно гинэ. Ерөөдөө амжилттай болох ч гинэ. And then the ship would be placed on top of the booster and then again refilled with propellant and flown again. With the ship, it takes a bit longer because it's got to orbit Earth a few times until the ground track comes back over the launch pad. But the ship is also intended to be reflown multiple times per day.
Тэгээ Starship бас өдөрт олон дахин This is the new Raptor 3, which is an тэгээ Raptor 3 Pochin-гийн engine заяа. Энэ бүр гайхалтай. Энэ дээр би өмнө контент хийжсэн. Хуучин ард нь хуучин version байгаа харж байна уу? Харж байна уу? Шал уур зураг байгаадсан тий. Амар олон юмнуудаа хоолоо моолоо ингээ гуурс муурс амар хүн сурталтай амар комплекс юм байснаа. Raptor 3 engine бүр ийм жижигхэн болцсон. Okay? engine. Big hand to the Raptor team for this. This is very exciting. Тэгээд энэ бичсэн байна шүү дээ. Each Raptor 3 saves more than 1 ton of vehicle mass. Ерөнхийдөө энэ Pochin-гийн тэ энэ мотор гэх юм уу да 1 тонн жин хасж байгаа. Тэгээ энэгээр дамжуулаад Starship өөрөө дахиж нэмж 40 тонны одоо ачаа зөөх одоо чадвартай болж байгаа. So Raptor 3 is designed to require no basic heat shield, saving a lot of mass on the bottom and actually improving reliability so that if there is, for example, a small fuel leak from the Raptor engine, it will simply leak into the existing flaming plasma and not really matter. Whereas a fuel leak when the engines are contained in a box is a very scary thing indeed. So this is a Raptor 3. It'll take it probably a few kicks at the can, but it will be a massive increase in payload capability, in engine efficiency, and in reliability. So this is really a revolutionary engine. Raptor 3 is really, I'd say, kind of alien technology. Raptor 3 нөгөө уламжлалт Pochin-гийн одоо инженерүүд тэрийг харсаж энэ юм тутчих штэ энэ худлаа юм биш штэ энэ яаж ажиллах юм. Тэр гурс холоонууд нь хаана байгаа юм бэ гэл. Тэгэл Elon өөрөө хэлж байна. Alien technology гэж штэ. Ерөнхийдөө дэлхийд байхгүй юм. Бид нэр ингэ зохиосон. Rocket engine. Тэр одоо харуулсан заяа. I mean, even industry experts, when we showed a picture of the Raptor 3, said that engine is not complete. So then we said, well, here's the engine not complete, firing at... Тэгээд нөгөө Европын NASA-гийн янз бүрийн Pochin-гийн инженерүүд юу ч хэлсэн бэ гэх юм бол наад чинь шал дутуу юм байна штэ. Тэгээд дутуу өгсөрчсөн байна штэ. Гэсэн чи тийм үү? Тэгвэл манай дутуу өгсөрчсөн. Тэгээд Pochin-гийн хардаа ингээ ажиллаад байна штэ тий. Тэгээд амар гоё цэвэрхэн, амар гоё simple, beautiful engineering байгаа зү. Хардаа энэ нөгөө яахгүй Saturn 5 одоо нөгөө хүмүүсийг сарлуу зүүсэн engine те амар нүсүр юм байгаа зү те баахан юм ингээ гадуур дотор ингээ яатсан байгаа heat shield юу те тэгээ энэ дээр жижиг нэг алдаа гарчих юм бол тэгээ бүх дэлд би яадаг гэсэн баггүй гэхдээ Elon-ы одоо энийг хардаа a level of efficiency that has never been achieved before. So in order to make the engine like that, we had to simplify so many parts of the design, incorporate the secondary fluid circuits and electronics in the structure of the engine itself. So everything is contained and protected. It is a marvel of engineering, frankly. Бүх юм шинээр хийсэн, бүх урсгалын шинээр яасан. Тэгээ энүүгээр дамжуулаад хамаагүй хэмнэлтэй, хамаагүй хүчтэй. Тэгэхээр хамгийн чухал нь юу юм бэ гэх юм бол аюулгүй. Дэлбэрх эрсдэл нь бүр буурсан. Ямар нэг байдлаар энэ жоохон гэд тэр нөгөө Pochin-гийн шингэнийгээ гойж штэ. Зүгээр энэ юу л урсаал тэгээ буцаа гал болчих. Elon! And one of the other technologies that's key for Mars is doing сансрын колон. Энэ нөгөө Улаанбаатар хотын байршил ярихгүй шүү заяа. Энэ жинхэнэ сансрын колон гэрч байна. Orbital propellant transfer. So you can think of this like similar to aerial refueling for airplanes, but in this case it's orbital refilling of rockets, which has never been done before. But it is, technically feasible. Listen, you got to transfer fluid somehow. This has got to be done. Шингэнийг ямар нэг байдлаар солих хэрэгтэй. Энэ бол нөгөө sexual reference. So the two starships would get together, and one starship would transfer fuel and oxygen. And actually, most of the mass is oxygen. It's almost 80% oxygen that gets transferred, a little over 20% fuel. And so you'd... Энэ Pochin-гийн шингэний 80% нь хүчил төрөгч, 60% нь ерөөхдөө тэр газ. The starship to orbit that's full of payload, and then you send up a bunch of other starships, and you would refill the propellant on that starship. Once the propellant tanks are mostly full, then you can depart for the moon. So this is an important technology which we should hopefully demonstrate next year. Энэ технологиг эргэжлэлтэй үзүүлнэ гэнэ. Тэгээд нэгээрээ ерөөхдөө анхааралгүй ингээд нисэх нь ойртож байгаа зү тий. One of the toughest problems to solve is the reusable heat shield. No one has ever developed a truly reusable orbital heat shield.
It's extremely difficult to do. Even the shuttle's heat shield required several months of refurbishment, fixing broken tiles, testing each tile, because it's an extremely hard problem to withstand the extreme heat and pressure of re-entry. The only things that can really withstand this level of heat are advanced sort of ceramics, basically glass, alumina, some types of carbon. Very little can survive without eroding. Тэгээ одоо дэлхий рүү буцаж ингээ орж ирэх нь амар халдаг. Марс дээр бүр хүнд асуудал байгаа. Тэгээд ерөөхдөө олон дахин буцаага дэлхий рүү ингээ буурах чадвартай. Тэгээд ерөөхдөө тэр халуунаас хамгаалдаг тэр shield бамбаа амар хэцүү гинэ. Тэрний тухай дээр ярьж. Falling off or cracking can survive the stresses of re-entry. So this will be the first time that a reusable orbital heat shield is developed, and it needs to be obviously extremely reliable. So this will be something that we'll be working on for a few years, I think, to keep honing the heat shield. It is an achievable thing, so we're not trying to do something that isn't achievable. It is within the realm of physics to get this done, just an extraordinarily difficult thing to get done. And the Mars atmosphere is carbon dioxide, which at first may seem better, but actually it ends up being worse, because when the CO2 turns into a plasma and you've got тэгээд Mars-ийн atmosphere арай шингэн тэ дэлхийн шиг юм зузаан бас биш. Гэхдээ ядаргаатай юм бэ гэх юм бол Mars-ийн atmosphere баг тэр чиг CO2 тэгээ энэ бүр ингээд тэр халууны бамбаа бүр гай болдог гинэ. You actually end up with more free oxygen entering on a Mars atmosphere than on Earth atmosphere. So Earth's atmosphere is only around 20% oxygen, and Mars ends up being basically more than double that, maybe triple that, when you consider when the CO2 becomes a plasma and you get carbon and O2. So that wants to oxidize the heat shield, basically burn the heat shield. So that's why we tested very rigorously in a CO2 atmosphere, because it's got to work not just for Earth but also for Mars. We want to use the same heat shield for Earth that we use for Mars, because there are many other factors with the heat shield, such as making sure the tiles don't crack or fall off or anything like that. So we want to have the same heat shield structure, same material on Earth as on Mars, so we can test it. Дараагийн Starship-ийн хөлбөр. Next Starship. So we're developing some next generation Starships, which have a number of improvements versus our current gen. So it's taller, for example, дараагийн version and has a better the interstage between the ship and the booster. When doing hot staging, which is when we light the ship's engines while the booster's engines are still firing, the flame from the ship engines can more easily exit through the open struts. Энийг харуулсан байна шүү дээ. Холболтын цэг нь ингээ хоёр пууж ингээ холбогддог хэсэг нь энэ баггүй юу? Тэгээд нөгөө Starship-ийн өөрийнх нь пууж нь асчих юм бол нөгөө халуун гал нь зүгээр ингээ хажууд тишээ уурсах боломжтой юм. Of the new interstage. And in this case, we'll bring the struts interstage back with us instead of throwing it away. So okay. Тэ 72 метр super heavy. A little more height here. 72 meters from around 69. Propellant capacity, I think we'll probably push that up a little, maybe 3,700 tons. Long term, my guess is we're maybe around 4,000 tons. But just over 8,000, and probably like 8,300. This will keep getting up. My guess is ultimately we're 4,000 tons here, close to 10,000 tons of thrust. But this is kind of the next level, or the next version of the super heavy. 72 метр тий. Тэрний дээр тэр нөгөө Starship-ыг зоочмол So the booster will look a little naked on the bottom because the Raptor 3 engines don't require a heat shield. So it looks like there's kind of parts missing. But that's just because the Raptor 3 does not need a heat shield. So it's just standing there in a flaming plasma. But it's a lot lighter. Integrated. Энэ хоёр хэсэг хооронд холбогдсон байгаа хэсэг нь нэ. Hot stage. Ямар гоё харагдав. I think it looks amazing. Looks amazing. Bra. За, Starship. And the ship's a little longer, a little more capable. 52 метр. За, 72 метр, 52 метр. 72 нэмэх 52 140 метр солиотой. Тэг ингээ 2.6 метрээр хуваах юм бол 47 50 давхар байхгүй. Moving to 1,550 tons of propellant capacity. My guess is this probably ends up 20% more than this long term. You can see it, the heat shield is sleeker, so much smoother boundaries. As the boundary of the heat shield going to the leeward side is very smooth.
No more jagged tiles. I think it looks very sleek. Энэ хүнд өөрийнх нь улс хэрэгтэй. Тэ. He needs his own country, man. So, and this version we still have 6 engines, but a future version will have 9. Америкийн хулгайч нь But with the Raptor 3 again, we have reduced mass, this guy higher needs his own country. specific impulse. The Starship version has 3 major iterations of any new technology to have it really should be able to refilling. With version 3, За, тэ 142 м. Ship 61 booster. Одоо байгаа 121 м гадаад нь биш. yeah, so you can see this is kind of where Дараагийнх нь things are on the 124 м. left, where Тэгээ things will хамгийн be сүүлийнх нь end Future of this year in Starship the middle. 140. And as I was saying, kind of where things will be probably long term, yeah, 142 meters. So, but the one in the middle will be fully capable of doing Mars, and thereafter it'll be a lot of performance improvements. As has been the case with the Falcon 9, we always end up making the rocket longer and increasing payload. So that's the game plan. Pretty straightforward. It's important to emphasize, even with the rocket that we'll be launching just at the end of this year, it will be capable of making life multiplanetary, and thereafter it's just about continuing to hone. Энэ жилийн сүүлээр хөөрөх пууж нь тэ Марс ангарал руу явах бүрэн боломжтой гэж байгаа. Энийн дараа нь зүгээр бүтээмжийг сайжруулна, технологиг сайжруулна, илүү хөнгөн болгон, илүү их юм зөөж чадвартай болгоно. The efficiency and capability of the rocket and reduce the cost per ton and reduce the cost per person to Mars. And like I said, ultimately make it so that anyone who wants to move to Mars and help build a new civilization can do so. So anyone out there, how cool will that be? Even if you don't want to do it, maybe you have a son or daughter who wants to do that, or a friend who wants to do it. I think it would be the best adventure that one could possibly do, to go and help build a new civilization on a new planet. Cool. So yeah, ultimately we'll have 42 engines, which it was inevitable. As the prophecy foretold by the great prophet Douglas Adams in his book, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, the answer to the meaning of life is 42. And so inevitably, the Starship stack will have 42 engines. 42 engines. За, хэдэн тонн зүүж чадах юм бэ, тэ? And in terms of payload to orbit, what's remarkable is that it's 200 tons of... Нөө Илоны анхны пууж нь тэ 500 кг. Окей. За. Илоны дараах Falcon 9 23 тонн, Falcon Heavy 64 тонн, Starship 200 тонн. Jesus fucking Christ. Payload to orbit with full reusability. So this is twice the capability of the Saturn V moon rocket. The Saturn V moon rocket was fully expendable. Starship is fully reusable, but will have twice the payload to orbit of the next biggest rocket that made it to orbit, which is the Saturn V. In fact, 1960 онд явсан Saturn V пуужнаас 2 дахин хүчин чадалтай зөөх чадвартай сансар руу гэхдээ fully reusable. Нэг удаа хэрэглээ хайх юм биш, дахин ашиглах боломжтой. Without reusability, Starship would have about 400 tons of payload to orbit. So дахиад ашиглахгүй байсан бол яг Saturn V шиг зохиогдсон бол нэг удаа ашиглаа хайх байсан бол зөөх чадвар нь 400 тонн гэж байгаа. Тэгвэл Saturn V-аас 4 дахин сайжирсан хөлбөр. This is a very big rocket, is what I'm saying. But you need a big rocket to make life multiplanetary. Along the way, we could do. Тэгээд энэсээ юу ойлгомжтой болж байна гэх юм 1000 пууж ингээ явууллаа. Нэг пууж нь 200 тонн зүүнө гэдэг чинь одоо юу вэ? 1000 пууж нь нэг нь 200 тонн тий 200,000 тонн зүүх юм байна л да. Тэгээд зүгээр нэг асар барихгүй заяа. Зүгээр нэг жижигхэн бааз барихгүй заяа. 200,000 тонноор заяа. Хот барьнаа. Тий. Тэгээд 3-4 жил дараалалаар ингээ 5 жил дараалалаар ингээ явлаа штэ. 1 сая тонн юм зөөгөөд хот бол easy байна. Үйлдвэрлэл бариад тэнд Марсээр байгаа материалыг ашиглаад cool things like have a moon base, like Moon Base Alpha. The next step after the Apollo program would be to have a base on the moon. Moon base. So to have a gigantic science station doing research about the nature of the universe on the moon would be very cool. Сансар судлах. So in terms of like when can you go to Mars? So you can go to Mars every 2 years or every 26 months. The next Mars opportunity is at the end of next year in about 18 months. For November, December is the next Mars opportunity. We'll try to make that opportunity if we get lucky. I think we'll probably have a 50-50 chance right now because we've got to. За тэгээ 26 сар болгон дэлхийн Марс ерөөхдөө хоорондоо ойрхон байгаа. Тэгээд
эх жилийн 11 сард дараагийн Марс руу явах одоо window байгаа боломж байгаа гинэ. Тэгээд тэрэндээ дараагийн Starship тийшээ явуулах магадлал нь 50 гэж байна. We've got to figure out orbital refilling in order to have enough capability to go to Mars. But if we achieve orbital refilling in time, then we will launch the first uncrewed Starship to Mars at the end of next year. So this gives you an illustration of how does a spaceship go from Earth to Mars. So you got blue Earth there and red Mars. And I mean, the actual distance traveled on the Ark is close to like 1,000 times further than the moon. So Хэр хол явж байгаа юм бэ гэх юм бол дэлхий сарын зай 1000 дахин өөрчилсөн. you can't just go straight to Mars. You have to create this elliptical orbit with Earth at one point and Mars at the other side, at the far end of the ellipse, and then time where you are in that ellipse to intersect with Mars. And this is Тэгээ зүгээр нэг хоёр зураасын хооронд одоо Эрдэнэт Улаанбаатарын хооронд замаар явна гэж юусе байхгүй. Тэгээ хоёлаа ингээд хөөрж байгаа шүү дээ. Тэ тэрийг таарч. the orbital transfer, how you do orbital transfer from Earth to Mars. And if you look on your Starlink Wi-Fi router, you'll see this image, because the Starlink internet is what's being used to pay for humanity getting to Mars. So it's like thank everyone out there who's bought Starlink, because you're helping. Тэгээд Starlink-ийг ашиглаж байгаа сар болгоны төлбөр юу санхүүжүүлдэг юм бэ гэх юм бол анхаарал руу явах төслийг санхүүжүүлж байгаа. Secure the future of civilization and helping make life multiplanetary and helping make. Зарим хүмүүсийн эцсийн буудал заяа. Би дэлхийг ингээд сателлитаараа тойруулаад хаасаг интернеттэй болгоно тэгээ болоо. Үгүй Elon Musk is built different. He's a different kind of animal. Шал өөр хүн. За би ингээд дэлхийг ингээд сателлитээр тойруулаад дэлхийг ерөөхдөө интернетээр хангана. Гэхдээ энэ зүгээр нэг тий энэ бол side quest. Тэгээ гол зорилго нь ерөөсөө биш. Тэрнээсээ би хэдэн зуун тэрбум доллар олно. За тэр мөнгийг би ашиглаад пууж нь хийн дэргээрээ Марс руу явна. За Марс руу яваад нэмэлт мөнгө хөрөнгө олдороо тэнд хот барина. Humanity a space-faring civilization. Thank you. (2026) 5 одоо landers 10 тонн тий. За тэгээ 2033 он 500 одоо lander 500 пууж 300 тонн. Яа. This is a tentative. Mine and process заяа. 2033 онд одоо Марс дээр олборлолт уулуурхаа явуулна гэж байна тий. Global mobility тий. Global mobility одоо Марс дээр иш тийш явах боломжтой болон зам global communications уус сателлитэнд байршуулна. Тэгээ энэ дундаа 2028 оноос 2009 оны хооронд заяа анхны дэд бүз. За тэгээ хайгуулга, геологийн хайгуулга. Заяа. Тэгээд нөгөө хөөрөх, буух талбаануудаа бэлтэн, тоног төхөөрөмж бэлтэн. За тэгээд тий resource mining and propellant generation гэдэг одоо нөгөө бензинээ тэнд одоо пуужингийн бензин тий build roads and paths одоо зам ман байрна. Habitat construction гэдэг чинь тэндээ одоо орон сууц одоо хүн амьдрах орон сууцыг барина. Тэгээ power generation and storage одоо эрчим хүчтэй. Game plan here. Crazy. Where we're hoping to achieve, where we increase the cadence of flights to Mars dramatically with every launch window. So every roughly 2 years, we are dramatically increasing the number of ships that go to Mars. Ultimately, try to get to 1,000 or 2,000 ships, per Mars rendezvous. As a rough order of magnitude, this is just guesses, obviously, but we need to get about 1 million tons, is my guess, to the surface of Mars to make a civilization on Mars self-sustaining. You're not We're getting to a critical point where if the resupply ships from Earth stop coming for any reason, Mars still succeeds. Mars can still grow. And so you can't be missing anything. You can't be missing even like the equivalent of vitamin C or anything. You've got to have everything you need for Mars to grow. So my guess is that's about 1 million tons, but it might be 10 million tons. I hope it's not 100 million tons. That'd be a lot. But сая тонн хангалттай авах гэж байна. Ангитай магадгүй 10 сая тонн хэрэгтэй гэж магадгүй. Яг бурхан минь 100 сая тонн биш байгаасаа. Тэгэх юм бол амар үнэтэй болно гэж байна. We want to try to get to that point and secure the future of civilization as quickly as possible. So we're looking at different locations. The lead candidate right now is the Arcadia region. Mars has a lot of real estate, but when you combine all of the factors and say, okay, we can't be too close to the poles, we need to be near ice, water, and can't be too mountainous for the rockets, then it narrows down to a smaller region. So Arcadia is one of my daughter's name is Arcadia actually, and is one of the options.
Тэгээ Arcadia гэсэн газар анхныхаа бааз барих магадaltaй нэг охин Arcadia гэд нэрлсэн байна. Cool. Optimus! Харж гин үү? Optimus. So we got the first starships on Mars, gather critical data. So the first flights there will send with the Optimus robot. Тэгээ анхны пуужингууд хүн дотор байхгүй Optimus robot явуулна гинэ. Fucking insane. So we can go out there and explore and kind of prepare the way for humans. And that'll be a very cool image if we're able to achieve it by launching end of next year. It would actually technically arrive in 2027, but that would be an epic picture to see Optimus walking around on the surface of Mars. Тэ. Төсөл үүдтэй ангараг дээр Optimus robot ингээ алхаж байгаа биш л. Оо, Tesla-гийн явцааны хаш зүгээр пожент яг literally пожент гэсэн. And then with the launching 2 years later, we'd be sending humans. Assuming the first missions are successful and they land successfully, we'd send humans on the next mission, and we'd really start building the infrastructure for Mars. So Тэгээд ерөнхийдөө аюултай орчин руу Optimus-а явуулчин хөрсөө бэлтгэх нь Optimus, олборлол Optimus тэг хүмүүс таврах шиг зүгээр нөхөн дотор ингээ мөнхөж болох юм биш. Anyway, maybe just to be safe, we might just do two landing episodes with the Optimus, and do the third one with humans. We'll see. So that classic picture of the workers on the Empire State. And then for communications on Mars, we'll be using a version of Starlink to provide internet. This looks энэ бол тэ одын дай шиг харж байгаа зү. This is insane байгаа зү. Энэ бол солид байгаа зү. Ганцхан хүнээс яаж юм гардгийм бэ? Би тэгвэл зүгээр ингээд жом юм байна шүү дээ. Fuck. On Mars. Тэ ингээд Mars-ыг бас Starlink-аар ингээд харуулчих. Солиотой. Yeah, so the speed of light, even at moving at the speed of light, your best case scenario is, I guess, running around 3.5 minutes to Mars, and then worst case is 22 minutes or more because Mars is on the other side of the sun from Earth. So anyway, it's quite challenging to do high bandwidth communications with Mars, but Starlink will achieve that. Yeah, and then we'll have the first humans lay the groundwork for permanent presence on the surface. And yeah, the goal, like I said, will be to make Mars self-sustaining as quickly as possible. Тэгээ интернет, дэлхийн интернет, Mars интернет холбогдох юм байна. Тэгээ миний таамаг юу юм бэ гэх юм бол Elon Musk-ийн Starlink дэлхийд байгаа бүх интернетийг байнга урьдчилаад татаад YouTube-ийн бүх контентыг урьдчилаад татаад тий бүгдийг ингээд Mars дээр хадгалаад тэгээд Mars дээр яг Монголын эсвэл дэлхийн YouTube-ийг баг ингээд ямар ч ялгаагүй үзэж болно. Netflix бүх юм. So it's just a sort of rough idea of what things will be like for the first city on Mars. My guess is we'll probably put the яа хартаа. Тэ 1.5 сая тонн тэ lower earth orbit per mass transfer нөө ер нь бол 2 жил тутам одоо дэлхийн Марс хоорондоо ингээ ойрхон байх ойртод ирэхээр 1.5 сая тонн зүүн гинэ. За тэ тэгээд нийтээр нэг удаа 250 мянган тонн явах юм байна. 10 удаа явуулах юм гинэ. pads a little further away for the landing pads, just in case. But for Mars, we're going to need a lot of solar power. You can't really walk around on the surface of Mars, at least as yet, until Mars is terraformed to be like Earth. You need to walk around with a Mars suit and be initially in kind of glass domes. But it would work, and eventually we can make Mars into an Earth-like planet. Эцэг энэ цаг бид нар зөв ангарыг дэлхийд адилхан болгочихно. Зүгээр we just need to terraform. Энэ хүний амнаас гарч байгаа юм амар амархан сонсогч тий. We want to get to the point where we're transferring over 1 million tons at every Mars transfer window. And then that's like a serious civilization. Тэгээ өнөөдөр бидний үзэж байгаа юм бол хүн гэдэг амьтны хувьд хамгийн чухал презентацийн байж магадгүй. Окей. Яг гэвэл бид нар нэг гаригаас дараагийн гариг руу явж гин бид нар дэлхий дээрээ байсан бол одоо сансрын хүмүүс болж ийн гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас өнгөрсөн хүний одоо түүх байгаа шүү дээ. Тэр хугацааны хамгийн чухал презентацийн хэдүүлээ одоо сая үзлээ шүү. A megaton per transfer window. It's fucking Elon. So, yeah, I have a lot of spaceports. I mean,
Because of the fact that you can't fly there continuously and you have to transfer in these windows, you'd have a gathering of 1,000 ships or 2,000 ships or more than that. So we have this kind of like Battlestar Galactica feel where all these ships are in orbit waiting to depart. And look at, I think, an amazing image of all these ships departing at once. And then you're going to need, obviously, a lot of launch pads. Тэгээд 2 жил болгон дэлхийгээс ангарлал руу аялах боломжтой юм чинь тий сансарт 200 300 500 пууж ингээ хөөрцөн байгаа тий нисэхэд бэлэн тэгээ бүгдээрээ зэрэг ингээ хөдлөх ингээ амар харагдах юм байна л да тий одоо нөгөө шугуунууд ингээ бүүнөрөө 100-100-аараа ингээ нэг тий нуурнаас дараагийн нуурлуу ингээ нисдэг штэ эсвэл царцаа тэгээ энэ пуужнууд яг адилхан харагдах юм. A lot of landing pads on Mars. Crazy. Or you'll need to move the ships off the landing pad pretty fast. If you've got a few thousand ships inbound, probably need at least a few hundred landing pads. Anyway, we'll solve that problem later. Энэ асуудлыг бид ард гарч байна. So, окей. Тэгээд хэдүүлээ 33 минутын видеог хэдүүлээ ойролцоогоо 40 минутын дотор ингээд тий хаарчлаа. Elon is crazy. Elon-ыг хамгаалах ёстой. Elon-д нэг тусдаа улс хэрэгтэй. Elon-ыг дэмжих ёстой. Та энэ дунд энэ Starlink авмаар байгаа хүмүүс нь хурдхан шиг аваарай. Би одоо бас ерөөдөө хурдхан шиг аавна. Энэ хүнийг туслан дэмжинэ. Тэгээд дахиад хэлэх хэрэггүй бах. Ангараг дээр Mars дээр Optimus ингээд годгоноод яваад ах юм бол Tesla-гийн хувьцааны хааш яах юм бэ? За. Хүүхдийн баяраа сайхан тийм. Хүүхдийн баяраа болоог юм байна те. Friday багуугаараа баяртай. Мөнгөний зовлонгоос салах амархан биш ээ, амар хэцүү. Гэхдээ хамгийн үр дүнтэй, хамгийн гоё амжилт гэх юм уу да яагаад гэх юм бол энийг дараа чиний амьдрал чинийх болно. За, энэ сургалт дотор юу орцсон байгаа юм бэ гэх юм бол би одоо 4-5 жил тасралтгүй хувь хүний сургалт контент явуулж байгаа. Энийн тухай бүр 3 ном бичсэн. Энэ дээр хамгийн тийм үр дүнтэй, арга сайтай юмнуудын оролцсон байгаа. За, тэгээ энэ зүгээр сургалт биш. Энэ зүгээр видео бичлэг биш. Энэ зүгээр юм унших биш. Хоёулаа хамт дасгал хийнэ. Чамааг ухамсартай болохын тулд, чамааг доор хаяж 6 сар мөнгөө далт хийлэгдэг болохын тулд хүн цохилт хэрэгтэй. Чамд хүн цохилтын үгнөө бас хөвгчлөлтэй. Фан. Чамаа ерөөсө зовоохгүй чи залахгүй чи ерөөсө уйдахгүй амлж जैन заяа. За. Ойролцоо 200 гаруй хуудас контент, 25 видео бичлэгийн дараа чам бас юу гаргаж өгөх юм бэ гэх юм бол санхүүгийн тайлбарыг чинь гаргаад өгч. Хизээ хідэн төвөртэй болох юм. Би яг хизээ энэ зоолонгоос салах юм бэ? Бүх юм тодорхой. Одоо ганц үлдсэн юм юу юм бэ гэх юм бол чи өөр. Let's go.